Min ağam Filipa Viktor Petrovich seri üle veterana kini bihir kırardak bikine melki beyte üleni taktır bolan üle kihini kergeter kanlık tarını güçler ületten kotummat bolum direte olhin bihi onu tutuhammat bebit emiye onluk oğluk butun itebit ületten kotumman üle kihini kergeter Min ağam Alexey Valerianovich Nigin ayılğanı karıştırga, jonu bastırga, jonga kömlerge üyereter. Onu min olaqqa tutamam. Min naha muğdaray ken koksülaq Skrabin Pyotr Alexeyevичтен aqalağı. Min ağam melki eder, kes tıla, üyereter tıla. Kuruhtun kırçağağı bastan, üleni taqtan, onna serdaq bola üyereter eder. O kine etbit kestalların min üyüm tuharame, tutuha hapilin akıllardan ane onlukka üyereter. Техникаға öğretmedi min ağam, min ötüyor. Onu bilginde tutuğa haycağın. Мой отец Петров Иннокентий Григорьевич, ветеран труда, всю жизнь с малых лет проработал в совхозе. Он всегда нас учил и учит до сих пор, что трудолюбивый человек никогда нигде не пропадет, что труд, какой бы он ни был тяжелый, трудный, он всегда ценится. И придерживаясь его советов, его нареканий, мы стараемся воспитывать своих детей в том же русле, что труд и трудолюбие всегда помогают по жизни. Труд украшает человека.